Omo the free university ba. There's free university almost all like the free say Wi-Fi ni me free. Unju school fees ba. Oh, no be so Wi-Fi free. Enye you school fees in here. You better the account. Na sa de no bua na mo sa de. Ya de be kan ho ama. Na de no ye. Me boss ni Agya Koo. Me pe na asempa. I'm not trying to. Me dey na me free say Agya Koo beboa ene na sedanko. Agya Koo jesa krata we fetwa timber. Jesa krata we fesisi schools. Ma me use sa word. Okay. They should learn. Agya Koo TV no. Amin kire Ghana fu mu nne. Agya Koo TV ni ekuo bi a omo no na be hunu me. Na omo ne metenase. Se ye pese ye BBC na udin na ye to so. Ba wuntimi ma me ye BBC ya. Se bi o wuntimi ma ministry no mpanimfo anya den. Ehunum nto omo so ema data minister oye den. Ehunum no so. Ene mo ne nka na nti ase be ye adwuma. Ana me so meje pren. Nti omo hya ase ejije mesini dada na meye no na omude igumu ansa na ye hya ase se ye twetwa different ones na ye ko abrinum ni aye court ayibi programs bi ni ade ye de igusu na panyin no oho anu wetu kwan se bi otu kwan a na de nkrofo so boto atu kwan o nti e basa na hadwen ti na se ye tetena kakra na ye hwe se de ombe ye tetena ye no so no o man sheda pushi se omba still omba na ye se de omu business na me tetena ye enti o ma je adwuma ye do me sheda na omu nya adwuma se bia mfam ba bi na mfam omu ba se ye nsa antena se because atam no de na ma ya ma omu nyina no senka bibi o efiri mu ba medie wom enti me no omu tena se ma omu pe meka kramami ana omo no fa de mayama ba wote se omo de fore NPP for so omo no mayama matiti ni nyina sabio minyamfa nkoto NPP for mpanimfuo bia nim se omo nya bibi mami na me nipa bia mentampa ewurawura mentampa ewurawura enye enokra mpo no a obeti yesi otwifu otwi koko twetimba we yesei ni nyina metedema na mesere edi se me twi koko me twifu ani ade dia ene yese me bom ho so na me kotwe fu eno ndi benfo omo ntwa me ba obetwe na omo ma me chiti e de twi fu eno because minya enkokoye sedi enkrofo kanu na metiti wokrom obi wokra yesi ye man contract e man won ye kwan we meti anam ye de NPP for my contract bia meti anam esere o ma contract bia minim se ebre ko nanimi ababi ya babedu die etintim beba ko akopebi o be say campaign biem on se me ye Ghana ni NDC CPP PNC MPP omunyina ye Ghana fo but me shase to abafri first aba me beto metena nantwie kam free nkran naka wonnyam nti nantwie ka wabeyi nantwie wo ba obi kontika ho ade ana omo boy ma na me ba na mayi ba ko pese ma ne mo because e bo ho amayira wo na me de beto aba meto ma aba so meto ma MPP nti free titi eduwa ansa na President Kofo ba still out to my President Kofo me to man and I said to Emma nanado enti eye eku a me to ala na se ba omia ba still obeto ama mesa ama to ama hwe policies kwa policies dia so omu policies na ye policy o na NDC denye policy eye policy na woni che na enam so hwe na se wonim dia omode ba ma me nkase mi nche Meba at the age of 12 years, young girl. Me didn't go through Abroche London. Odi 4 days penny wofi. Ebro 4 days ya. Kamenya problem. Because as I saw yesterday,
oko school mentu ahwe da bepemene driver ni no a sebe oka taxi trotro maame na ote ha etonsuo ene ntosi no Angel FM sen pa no nya no ode behwe akola no university na nado dan kwa kufu ado no wakɔ suku English mamu peyo ene onim sene omo sidi tete omo nkwada educated no dooso wo manim sebio ye wo gold timber bauxite diamond cotton cocoa coffee manganese or the wire kan ye ho na se ye mponi bi ni emfa nhwe de oton tosi na ono so ba meye judge meye lawyer eme minister na se MP ni bi emehwe fie no a usi enyeye ebe okay mame musa we etime enyame na me de me peko yo empanimfo twitwiri die na ne me betena se mpre nan NPP mpanimfo I'm telling you na me ka kire wo omo no be ka sa asesen se wo yenim wakoma yenim se nipa do yenim ne wo ka kire nipa obeti ase ama enti na ohwe a free SHS na me bodewuro papa sa me na omo sheda be hu oh and enti na me tisi abonten a free SHS no me bo ho dawuro no nti free SHS ne ba so no me ko na nado danko akufu ado ansa kura me be campaign me ko no ko president kufu se olumai ene de metumi ho asi o se na mbe o si kofi minu de obetimi aye koye ni mum enkasentia nipa bia misa ko president adodanko afie ne ho me ka kire no nani je wo se Agya Koo abai meye president ye wini ya free SHS ne ba so me ko no office me ko fie sa ko office ohun mi an so le obo ne nsem beba me se na mse me dana se di ntia me ba ye me nche kura se free SHS na me bo ho dawuro wa mana baso nyame nhira no ho na me da mani o he meti ko sa da chibi obi be judge me nkwa kura brem obi be prosi obedi adanse papa we mun board dawuro ma yetimi ko school free o enti sabe school dia obi ka se ko bia eye pa but don't say o ko panyin ho a ontimi mfa won sapan ko ebi de snap ebi de abrochensane ade na eba sa nipa nan no mba won chen se bra na beboa na mo NPP policy ho dawuro omo de den ne bae oh dabi o man fahwe ama eyetna simpre nan eyetna simpre nan se premiensa me bobi di jobaka we can enya bone se o mbehu mi o but o mu hu se obi eton na jadie no honi obi pedi obetimi abobo ama yedie ana se ne trimu pona ede aba me nti se obefra wo a sa abre no se na menuan mo kala ene yinum ne odinum papa nyina no obi ya wo NDC na mama nka se mijo NDC former president one na yere actor bi akura no mpe na sem se semi ana sa tuti awo na yere pe ma sem papa oba mi se ya idi nkomo chese na ni jime ho but na mi mpe se dia mamuo no ekono ebeduru baabi abrewa kra ne asofo azire minidi ne bolo na manum manti bi so bolo no zi bolo ekom chese ase omanu obia etina uodin wo emamu a so pese wo ye wa famu dia se o kire wadwen ana o follow enhyehyeye bi eba ebetimi abo kuro ni nyina ma won so wasoma yeden ajo ene na ye twra bakose me hu se sebe wa meni nam na ayi kwa NDC for nso pa onipa 9 no mo ba wo ho with free university a obo won dawo se edwa no se obi ye you me ka se ye ko baby e ko ye na me hia million penny NDC for penny for yani sejon chase usu papa ya se na million penny for NDC for Agya
oh minian this from penifo bebra mu hia me a so masa wo ya wide o ba wo ya de wo ye campaign kama oh me mpese meka setia obi anti obi ohwe me campaign men kasa ntia na nya dan eja me question unya no me say NDC for so pa oni panan eba wo ho a no mo say omo so de se wani gi free SH so omo hye mu kena eno be wo ho mo de free university eba na free university omo so like the free say wifi ni ma free untua school fees eba oh no be so wifi free enye we school fees na ye kasa de aka ho na sa de no boa na mo sa de de be ka ho ama na de no ye and they celebrating Agya Koo Abrantie Alex Kofi Edumensa